باب 99 ina yewten istihbab yiɗegol taqdimil yamin ardingol ñamagol fi kulli e kala hunde ma huwande andanɗa hino e muɗum min babi takrim immorde dambugal pettingol kal wudu'i wano salligagol walla wusuli lotagol longal watta yemum e tamagol walla lubusi tawbi ɓornagol conkiɗin aɗo wattude koyngal ñamalngal ma jungo ñamagol ma soksiwol ñamagol ma paɗal ñamalngal wanna ali e ka wattagol paɗe ɗen aɗo wal huffuje ɗen aɗora koyngal ñamalngal wa sarawil e pantalon aɗora koyngal ñamalngal dohol masjide natugol ka juulirde aɗora ñamalngal wa siwake e gosagol aɗora tengo ñamagol wal iktihali e waɗugol kale aɗora yitere ñamere nden wata limin o far e taƴugol peɗali ɗin aɗora jungo ñamagol waɗat so sharibe e raɓɓinɗingol yaliɗi ɗin aɗora tundu ndun dowru ndun hella kasengo ñama wa natfil ibti e ɓorgol leɓi leynoki wa halqir ra'asi e fembagol hoore nden e wassalam e salmingol ngol mina salati immorde ka julde wal akli wa shurbi e ñamgol e yarugol jogora e sayre ɗin ma kuyero ma goblew ñamagol ma bininku ma bananaru ndu wal masafaha e ka salmodirgol salmodira ñamago hara nanano ngo wa istilamil hajari memgol hayre Allah sodi ɓalere nden kajuma ka umra wal khuruji ka yaltugol e minal khala iwgol ka hurgo adora yaltingol nanal ngal wal akhdi e jogitagol wala e jaɓugol ko okka kona jonnede wala tawi e okkugol fu waɗira ñamgol wa gaydi dalika ko raɓɓiɗi koye ko hina ɗiɗo ma huwa koni muɗum fi mana manam wa sabu no yiɗa tagdimul yasar adorgol nana ngon kadi fi diddi dalika e contourɗum ɗo kala ka kani ñiddi kon kal mutakhati wona ñittotoɗo ñittoro nana ngon wal busaɓi e tuttugol tuttira anil yasari kasengo nan ngo dukhulu khalay natugol ka hurgo adora koyngal nanangal wal khuruj e yaltugol min masjidi wa ka julirde adora nanangal wa khali al khuffi e yuppugol khufuje ɗen wa naali e pettuye ɗen wa sarawil e tuba ma wa sawbe conceɗi tin fof adora koyngal nanangal jungo nanango ka ɓortagol wal istinja e laɓɓinorgol ko ɗum woni ndiyam wa fi'lul wal istinja ka laɓɓintinagol waɗa ɗum kadi nanongo anda son faami wa fi'l mustaqdarati e denda nangal gollini ñiddide ono sokkutugol kinal wono fittugol noppi waɗiran ngo fof nango wasbahu dalika e ko nandita tahi ɗum seede on no waqala Allah ta'ala Allah no daali fa amma man utiya kitaba bi yamini kala jonniraɗo talkuru golle makko moƴƴiɗen ka ñaamo makko jakongol ñaamo jaɓirte ɓay ɗum ɗon ko teddi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya wa qala ta'ala fa ashabul maymana yimɓe ñaamoɓen wa ashabul maymana komɓe yimɓe ñaamoɓen wa ashabu mashama yimɓe nanoɓe wa ashabul mashama komɓe yimɓe nanoɓe wa an Aisha taƴattama Aisha radiyallahu anha qala to wi e kana latake rasulullah sallallahu alaihi wasallam e yujibu ino hawnaynoɓe atta yammuno ñamɗinagol fi shani kulli fiyaki maɓɓe ɗin fof fi tori kasalligi maɓɓe wata rajjulihi wata naɓɓoli ka peñugol maɓɓe ko wattagol maɓɓe paɗe muttafaqun wa ana ƴettama e nene Aisha qalat ɓe makka kana latake ɗo rasulillah jungo nelaɗo ngo sallallahu alaihi wasallam alyumna ñamo ngo li tahurihi ko fi laɓɓintinagol maɓɓe ngol wa ta'ami e ñamugol maɓɓe ngol wa kana salati alisura jungo nanongo e khilafi li khala'i ko fi hurgo maɓɓe ngon ko laɓɓintinore wama kana e kala ko laati min adana koye morde ko tuuni ko ɗum woni jungo nanongo woniri hadisun sayyun e rawahu Abu Dawud wa ghayri ko ina ɗum bisnadin sayyin e tugorde sellude wan ummi atiyata ƴettama enen atiyata radiyallahu anha anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahunna elaɗo makaniɓe fi wasuli ibnatihi fi lotugol ɓiɗɗo maɓɓe debbo on tawi on no maayi Zainaba fewnugol mo ndegol Zainaba radiyallahu anha e ɓe maki ibdana fuɗɗore mbima yamina ñaamo makko ngo loote jungo ñaamo ngon si looton koyngal nanan looton koyngal e beccal ñaamal si looton ko ɗum woni beccal nanal on faami ka wa mawadi il wudu e nokkeli salligi ɗe minna fof minna e makko muttafaqun alayhi hadithon ko fottanaɗo wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bimaki
ida inta ala ahadukum si tawi woni goɗɗo e moɗon wattoto paɗe muɗum ɗen fali abda fuɗɗor bil yumna ñamal ngo koyngal ñamal ngal ida nasa si goɗɗo mo yuɓɓe fali abda fuɗɗor bi shimal nanal ngal litakuni l yumna fiyo jungo ñaama ngon wonu awwalhuma adingo wattade ngon adingo tun koyngal ñamal ngal wonu awwalhuma tun adingal wattede wa akhiruhuma ngal wona kadi sakkitirgal majje tun zawu yuppede kadi muttafaqun alayhi wan hafsata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ularike yaj'al mo waɗayno yaminahu jungo makko ñaama ngon li ta'amihi fi ñamete makko ko gomɓe ñamete legoy wati yaabi e fi cunci maɓɓe ɗi wayjal ɓe aɗa sara jungo maɓɓe nango lima siwa darde kala fi koyna ɗum ɗon rawa abu dawud at-tirmidhi wa ghayri wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala wi kana qala anabi hurairah ƴettama aba hurayra wacci hakkingo ngure nde anna rasulullah nde nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam ida qala ɓe maki ida labistum son ɓornoto ko ida tawaddatum e son salligoto fabdaw fuɗɗore yande mbe a yamini komi ñaame mon ɗen hadisum sahihun rawa abu dawud at-tirmidhi bi isnadin sahih wa an anas radiyallahu anhu anna rasulullah nde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ata minan ɓe senino mina fa atal jamra ɓe ari ka jamraru farama ɓe bugindu summa ata refti ɓe ari manzilahu ka place maɓɓe ka ɓe weeri ɗon mbi minan mina wana hara ɓe bori summa qala refti ɓe makani lil haq summa qala refti ɓe make lil haq wona lil hallaq wonande fembowo on kuwaferjo on gongre nde fuɗɗitide seeɗa o yaafoto ɓe make hud nanguɗo wa ashara ila janibihi ɓe sappanimo faade ka sengo maɓɓe al aymani ñaamo yo fuɗɗorɗon ɓe jonimo rasuwar on ɓe maki jogo ɗo fuɗɗora hella ɗo ɓe sappanimo sengo ñaamo ngo hay to kuwafir ko ɗon summa aisara refti nano gon sa gayni ka ñaamo summa yaala refti ɓe wonti yu'tihi nasa yimɓe ɓen hino summa jaala refti o wonti yu'tihi imo jonnal ngon ɗon ñaamo makko annasa yimɓe ɓe muttafnale asiri wayatinoare fillahe lamma ramal jamra to mani ɓe ferno jamraru ndon wana hara ɓe bori nuskahu ngeloba maɓɓe mbango halaga ɓe fembi na walal hallaga ko ɗum woni fembowo ƴetti shiqqahul ayman sengo shiqqahu al ayman sengo maɓɓe ñaamo ngon ka hoore legoy faalaga ho ɓe fembi ɗum summa da refti radiyallahu ta'ala ansariya radiyallahu anhu fa atahu on ɗon ari iya faadene laaɗo summa nawalahu shiqqal aysar refti ɓe hewtanimo kadi ngoya sengo nanowo ɓe jonnimo ngon ɗon kadi alego ɓe yiɗi sala maɓɓe yo fembi ɗon kadi ɓa ñaamo ngo gasi fa qal maki ihlik fembi ɗo kadi faalaɗahu o fembi ɗon fata o jonnimo aba talha fa qala ɓe maki aqsimu bayna nnasi awa sendutu ko ɗum woni ko hedditiɗo hakkude yimɓe ɓen aray ko ɗon o darsu meɗen ɗo kadi gasi numéro téléphone ji ɗin no woda toujours numéro téléphone ji ɗin ko 657 60 53 09 wallahu a'lam wa a'lam.